Eblisib li apostol Pablo, no coexpochis yu aminkili kapabal rikindi Cristo. Salihu Colosenses ut Filipenses no kotzolok chirish li pabal ut sahil cholehil. Salihu Corintios un comunil ut raum. Salihunjung chiles, li Dios nashkauresiye lishtenamit utanakwan. Li ratin tohjuah kuichi atinak. Salikatyuam. Solok salisantilhu, rikin saralux. Liqakuanjik salik angel. Junchik reheb liqatsulbal chiruli kutanain na atinak chirish chanrunak lak angel tishalak kuish esh banungil chichabil chitsakal rerulish angel qahultika qarin naqchishunilik angel aan liqaqua Dios. Salihu Colosenses capítulo 3 versículos 22, 25 ut capítulo 4 versículo 1 li apostol Pablo na atinak akwi chok reheb heblak angel ho heblak echalk angel. Salisantilhu nakataw resilal chanrunak na palipoyanam shekwang chak ho lokbil mos. Abanan lishyalalil sakal hanak liqaqua Dios nakishyo tesi likwin kutli ish kishyo tesi chi achapambil ut kishkanap chihukan renak mahunta minok ruchish banugil hunak likaru. Ut salinakter chakram nakataweb akwi li resilale eb li lokbil mos liqaqua Dios mahungkwa kikulak chiruhain. Abanan na usmang chak nakter. Hoganak liqaqua Dios, kishkanap hun lish chak rabil. Renak ebli lokbil mos, mukote kwangta chi lokbil mos chi hunkwakil, manak chiru chi shuni lish chuameb. Kwakib chiab akwi te kankelak rikineb, lak chaleb re, uchirishaan, te kanak chik chachawambil. Hoganas chak lish chak rabeban. Deuteronomio 15, 12, ut Éxodo 21, 2, 6. Nakatawag ko salihu Levíticos 25, 39, 43. Usta, lik angel, manak lish angeleb lilok bilmos, sa siyangkep chak lish tenamit liqaqua Dios, eblak Israel nakter. Mukonashtauta lish chipalru manak lish railalil, ho ilbilep chak eblilok bilmos, sa halanchik tenamit. Shpanak hanep, mim ilep ru ho tanalik eshkul chak eblak Israel, rubel lish kwankilal chak eblak Egypt. Kuanke bli neke kam espan likakwil angel mare ra kuanke makanike ra kui hebaan ashal kip kuchikru chiru like kanabak kui elitenamita in nakter rikine blishmo sebaan rikina in at kwaskuits in mogo yogin ta chishye balnak nashkul chakru liqaqua Dios mahunkwa abanan sa chiklish hona lepchak ebli apostoles toh kuanke bakui lilok bilmos. Abanan anak kwan chik hun lish chak rabeb, ha lish chak rabeb chik eblak Romano. Linike kanabang reheb eblak Israel, nakte kwan lish lok bilmose. Utrupel li chak rabain, nakesh kanabeb ebli lok bilmosa in, chikwang bayak chik lish kulubeb. Utsash kaba naktoho yo chak chik yo lag li babal. Kuirak kesh ran chiru chish huni leb eblak babanel, manak eblak askaits in saib chak ligutanaan. Nak ingkachik kwang lish lok bilmose. Mare kishakli rakakwi lish pukte sinkili chabil esilal saib chak ligutanaan. Utho kanak li apostol Pablo kish sik lish yalalil chanrush kanak bangkili na lebain ho chok reheb chak lak angel manak ebli lok bilmos ho akwi chok reheb lak chalk angel. Lish chak rabeb eblak Romano halans akalakwi chiruli ke kanak bagsh panunkil eblak papanel rikineb lish mos. Shpanak li engkwaten tot ishbanu hunak li mosek haan angelak ut roshlo inkil liqaqua Dios. Ut eblak echal angel manak eblak echal reheb li lok bilmosa in tento akwi nakte ishbanu chishunil sa tikilal. Te roshlo i ebli mos te ishkel ishkulubeb hol ishkulub chalak anich poyanamil. Nekenawak kwi naklaesh kwan hun lak echale re echan li apostol Pablo salihu Colosenses 4:1. Ut nagwash hultikan kilik ishpanu li apostol Pablo rikin lak Filemon. Lak Filemon kwan chak hun lish mos. Ut haan chak lak Onesimo. Hain ki ele lik chiru.
Aban li apóstol Pablo nashtiere salihu Filemón 1:16 nak chirilak lak Onésimo jojon li rasritzin makwachik jojon li lokbil mos chiru. Aban kuinakakeretal chanchanak li santilhu nashtienak la ol ho li ralalch ka li qagwa Dios manak holak ángel chiru li qagwa Dios chan karuna rak nashtie nak kwanak hun lak echal qelao ut ma hun kwano koril ut no kosh minta chik angelak ho tarajin kana qaqlao. Salmo 34:22 nashtie nak li qagwa nash kolepchan lak ángel chiru. Lucas 17:10 nashtiakwi la o ya lak kok ángel kakwish qabanu li tento sa qabench banunkil mag ahunak li oshlo li taqak amda choqela osh banak chishunil re li qagwa Dios. Ut li apóstol Pedro salihu 1 Pedro 2:16 nashtie cheshk angelak ho ebli kwankep chapambil utinka ho ebli kwankep chapambil re chik banunkil ma usilal ho qesh ban lishmos li Dios. Kwa li ángel ru taqabanu la o sa hunqal chiru li qagwa Dios an shpatzbal hunilik li qaten ankil reish tawbal ruk aruna raknashche qahultika qnaq chishunil tsibamil salisantilhu kitsibak chaq shbanak hanik ay naqib rilbal uchbanunkil saib chaq likutanaan choqela o nakhalag hajal barno ko tawliman hajal chanru li qakyu am chanru kwanko nakwan qilaq utqasik aqli barkwan chabil linak angelak choqenak kwan shbanak linaqataw salisantilhu mare makwachik hanlik ay naqoril bal saibli khunkhun reheb liqakumonil hokana qabatsaqonelik re liqagwa Dios liqaten ankil hata shaqlish santil musiq akhwichik utuqe re naqtaqatawru chishkhuni li barkwan utshokbali chabil utseqtanankil linaqanaw naqingana kulak akhwichiru liqagwa Dios akhultikaq naqchishkhuni lik angel re liqagwa Dios li Dios josoptesin qagwe nakatkoy beni sa khunchik liqak angel.